sutra i peći ću to. Ma nekad im se, ali mislim neka se vide svojim tijekom, ako djeci koristi, kao što su nekad bili, kad su se kod nas pleli ovi takozvani nakurnjaci. Aha, tako, da. A to se još uvijek plete, postoji jedna udruga žena koja plete nakurnjaci. A to su takozvani naši oblici ovih... Prezervativa, svojevrsni, da. Pa sama znaš, ne? Ne bi znala. Vratimo se mi knjizi Kapi za oči. Da mi griješimo što ovako razgovaramo. I da griješimo i da ne griješimo, nije nas briga. Dakle, Kapi za oči, Arsenova nova knjiga pjesama. Znate da smo mi emisija Kontakt, možete nas zvati na 01 611 200. Ukoliko imate neko zgodno i domišljato i dovitljivo pitanje, ako nemate, nemojte se niti javljati, nego podijelit ćemo 2 knjige u režiji. Malo vremena imamo. Pišite mami. Pišite mami. Evo, čestitajte. Poklonite možda knjigu. Znači, 2 knjige dijelimo, svakako se javite u režiji. Arsen, zašto Kapi za oči? Ja sam rekla da je odmah bolje vidim, jer vi to konjuktivitis ovoga imate. Ne, htio sam da je malo antiliterarno. Konačno, to mi je 31. knjiga. Pazi, treba napisati 31 lošu knjigu, je li tako? Tako. Odnosno, treba napisati 30 loših i onda još jedna loša. Još jedna, što ste izlažili. Pa a što da radim? Ni dana bez retka. Što ti radiš ujutro, mislim? Pa moraš nešto proizvesti ili skuhati ili... Što ne idete na tržnicu? Čula sam od susjeda da Gabi uvijek vuklja one kese i najlone. Ma da, ja sam jedan jedini put bio u životu na tržnicu. Pa nije to u redu. To mi je išla mater, išla je teta, išla je Gabi, išla je... Gdje ću ja ići? Pa znaš koliko imam škole? Nije mi drago. Pa znaš koliko imam škole? Pa šalim se. Ja sam primetila pjesmu Ja sam sjajan. Hoćete vi možda pročitati? Ne, ja ću pročitati ako im dozvoliš. Ne biste vi ono što bi ja, jel? A koja je to? Koja je stranica? Evo na 14. stranici. Ja sam sjajan. Bolji sam od tebe u svakom pogledu. Površna i laka, ja u nedogledu. Pratim te dok ideš slabu i pokislu. Bolji sam od tebe u svakom smislu. Ti si čaša prolivenog vina, ja sam sjajan, prepun sam vrlina. Ti si rano izgorjela svijeća, jer si tuga, a ja sam ti sreća. Bolji sam od tebe i molim se Bogu da me oslobodi, ovako ne mogu. Ali nije to bitno, koliko je meni bitno. Čekajte samo da se ja osvrnem, samo na jedan stih. Ajde. Odnosno 2. Ti si čaša prolivenog vina, ja sam sjajan, prepun sam vrlina. Jeste ikad vi bili čaša prolivenog vina u nekom odnosu, vezi, ljubavi? Ili su uvijek one čaše prolivenog vina? Znaš šta, to ti je čudno reći, osobito preko televizije to. A nemam vas di dugo pitati to. Ja nisam svjedok svoje ljubavi, ni svojih ljubavi. Svjedok sam samo svoje ljubavi prema svojim unukama i prema Gabi. Ali ja nisam svjedok svojih ljubavi. One su bile, one su odlazile, ja sam ostajao ili sam ja ostajao, pardon, ili sam ja odlazio, one ostajale i tako dalje. Ko je tu odlazio, ko je ostajao? Pa to je mjera ljubavi. Evo recimo, ona ne zna da me čuva. Ona ne zna da me brani i kad ne zna gdje je na mojoj strani. Druge troše svoju masku, ter mi lažu, ter mi prijete. Ona ne zna da me čuva jer je cvijetak, jer je dijete. Odletjela je i crna, opaka i bijela ptica, ostala je samo moja nježna čuvarica. Nikoga u ovoj kući ja pod milim Bogom nemam, to mislim pod tebe kućom. Nikoga u ovoj kući ja pod milim Bogom nemam, osim njenog čistog srca koje ne da se predam. Imam još jednu zamjenu. Ko je ona? Ona. Oko mene klatež, masa, zabavljači, kriva rasa. Gdje ste bili za užasa? Ti si moja slamka spasa. Oko mene je niža klasa, znaci bola i poraza. Jedrenjak u Crnom moru, ti si moja vojska spasa. Kao vedri utopljenik, grupni osamljenik, oslobođen zatvorenik, ogorčen umirovljenik. Da naglasimo. Proziva me glas bez glasa, odjekuje hodnicima, očajan se hvatam za te. Ti si moja slamka spasa. Je li to Gabica? To mi je Lu. A to je Lu? Ali znaš šta, koliko imamo, šta smo gotovi, jel? Nismo gotovi, imamo još par minuta. Ali znaš šta, sad se govori stalno o sudnjem danu, jel? Aha, vi ste spremili nešto i o sudnjemu danu? Zbog tebe.
Zbog mene, da imaš nešto novo, ne? Aha, dobro. A dok vi tražite, mogu ja pitati nešto? Već sam ja, možeš pitaj. A jeste li vi Arsenić ako je Gabica Gabica? Bila jedna curica u vrtiću kad je pitalo da kako se ja zovem, ona rekao, striček, ja vas znam godinama, vi se zovete Arsen Dedić i Gabi Novak. To ti je tako. Dobro, znači znaš šta me ubija zadnje vrijeme u tim godinama, u tom istom obavljanju istog posla, ja se nadam da je to i tvoj slučaj, to je istost. Aha. Prvo čitanje. Niti mrve mladog mesa, samo stare kosti. Ojađena stara kesa, izludjeć od istosti. Ovdje nema ničeg čednog, nema ni niskosti. Daleko od ičeg nježnog, izludjeć od istosti. Osta smo bez prave gladi, nema ni sitosti. Ne grijem se niti hladim, izludjeć od istosti. Nije šporko, nije čisto, isto. Naše velo malo misto, isto. Otišli su poslije jada neželjeni mrski gosti, dok spašavam čiste ruke, izludjeću od istosti. Jel tebe nekad zamara istost? Pa ja onda promijenim. A proizvođenje sebe ujutro, kapi za uši, kapi za oči, kapi za dole i to nemaš? Za dole i za gore, za di god. Bože, ja uopće nemam više mjeru kako se mi razgovaramo, da li griješimo. Pa nemoj više dulje, ja imam još jednu pjesmu o kojoj mi je stalo. Nemamo vremena za pjesme. Nemamo vremena više. Imamo jednu, moram pročitati. Ajde još jednu, ali brzo. A ti me prije pitaj, nakon toga još ova i gotova je. Ajde još jedna, ajde, pročitajte slobodno. Ja sam vam sve pitala što sam vas imala pitati. Neću ništa više. Zgodni ste mi, drago mi je što ste mi došli. Hvala, nema na čemu. Pred ovo blagdansko vrijeme imate još 1 minutu da pročitate svoju pjesmu. Kantautori odlaze ranije, sad je susvita. Susvita? Cijeli život su mi govorili dole. Kantautori odlaze ranije, ne? Brel je sa 39 prestao pjevati, sa 49 je umro. Sahranjen je gdje i Gauguin na Tahitima i tako dalje. Genijalan. Lijepo im je. J'espère. Dakle, kantautori odlaze ranije ili ti smrtovnica. Nakon duge i kratke bolesti napustio nas je neočekivano i očekivano. U najgorim godinama naš neprežaljeni, ujedno prežaljeni, akademski težak AD 2012. Obavijest o vlastitoj smrti odsad možete predati i elektroničkim putem. Ojađeni su službeni žiri, uprava prihoda, kao i nadstojnik smrti. Evo, to ti je moje sve. Arsene, hvala vam lijepo. Hvala tebi. I baš mi je drago što ste došli. Otrpjela si. Jesam, Bobe. Hvala kolegama. I vi ste. Toliko od nas za ovaj petak i u ovom kontaktu. Želim vam svako dobro. Za blagdane vidimo se mi još sljedeći tjedan. Lijep pozdrav i doviđenja.